Mbarara na murengero izuba yone kunziza gospel music umwishongozi wawe LILLIAN NABAASA yagaruka yagabura yakutebekanisa konsati Rugogoma eshobandebire na Niximo mushuni ebirabi na cumi bikwa munana umwakogu omuri Adit mall okutandika na shamuna na zihangu mpaka mu mwabazo utakavera umwishongozi LILLIAN NABAASA ariko eshongoro biye live okurwo byatandikire no kwisya hati mwije cyo mwana witu tukutahiramo mutwaro ordinary abana ne kumitano VIP ne metwari 10 silver table emitwara 5 gold table ne ya million LILLIAN NABAASA ashagatirwa beshogozi bamani kagiri yasimuhoza bingana Joffrey Nabs Merasi Katimukiza All Saints Square Best Emily Labenti Omwigarre n'abandi benshi Ejikonsati eshagicirwa abagorokoti gizo muri Kihi Ankole Farmers Day-to-Day Shopping Center Isitwe Sako Kamu Filling Station Nina World of Beauty Mbarara Community Institute Mukamani Wamanya Investments Company Limited Go World International Linkages Limited hamwe na Salt Media